Ini kokpit burung hantu warna-warni, teman-teman. Welcome to Ghaisan channel. Hai teman-teman, ketemu lagi sama aku, Ghaisan. Teman-teman, aku punya mainan baru nih. Itu dia mainannya. Ini mainan Ondel Truk Oleng. Langsung kita mainin aja ya teman-teman. Oke. Teman-teman, itu ada ondel-ondel. Ondel-ondelnya berbaju biru, teman-teman. Yuk kita ambil. Oke. Wah teman-teman, ada pop itu. Teman-teman, ada popit lagi. Ini popit burung hantu warna-warni, teman-teman. Itu di atas ada lagi, teman-teman, popitnya. Tuh popitnya tinggi banget, teman-teman. Tarik kayu dulu deh. Kita coba ngambil pakai ini, teman-teman. Oke. Saya berhasil. Ini ada popit dinosaurus warna-warni.
tombol like, subscribe.